Men biğin girmeymen, onlarını üzmeymen, onlarını üzmeymen. Endi keldim aklimge bula, nadan bilen yürmeymen. Dedi şu, al dedi şu, oynayğanning dedi şu. Vay canım dostum, qandaq ahvallar. Yaxşı o, özleri qandaq. Vallahi teşkimo. Onlar teşkimo. Vay canım dostum, bu şuncha qimmat gullarni ko'tirib nagmandingiz? Sizlar-chi? Vay, men qiynanamni yo'qlatmadim emas. Menmi shu? Nima, qiynaningizning tug'ilgan kuni emasmi? Tug'ilgan kuni. Voy tova, ikkimizning qiynanisining bir kunda tug'ilganini qara. Bu qiynanlar bir kunda tug'ildigan o'xshamamdi do'stak. Qandaq endi qiynaningiz yaxshidi? Ay qiynan degan qandaq bo'ladi? Yaxshi. Sizlarning-chi? Xudo yaxshi. Juda aytadi. Orolni deydilar. Ay do'stim, mening qiynanam 92 yoshga kirdi. Yana mushu jignisini sanchib tug'anda, bugun buni gulni ko'tirib tabriklab qo'ymasam, jignisining yo'g'ini sancham dekanda gul ko'tirib maqdim, o'chanim do'stim. Mening shu. Mening qiynanam 85 yoshga kirdi. Zahrni chechib turgan. Agar bugun bormaydigan bo'lsam, buruqdim bo'lib o'laman zahriga. Altın külüm, kep qattığı menan çıraylık teyzem. Yetamaya qaytınam dep ketadigan bo'lsa. Mushu o'tirib ketma, hejib kulib ishtek. Yog'an kulib. Ay, sizlar andaq demisizlar. Sizlarning qiynanlari yaxshi odam, yaxshi. Borsang mushu uyiga borni to'kib tashlaydi. To'kib tashlaydi, biroq yaxshi emas. Nemishki yaxshi emas? Yaxshi emas dedim-mi, yaxshi emas. Mana sizlarning qiynanlari yaxshi. Uyga kirdigan bo'lsang, "Voy oltin qizim, keling, to'g'ri o'ting" deb bir chin choy besimi kulib turib uzatadi. Gap shuningdi-ku. Mushu kulib turib jeningni mushundoq sug'urib oldi emasmi? Choy emas, zahar ichib chiqdi. Baribir, sizlarning qiynanlari yaxshi. Voy tova, qiynanamning yaxshiligini men bilmayman, ya siz bilasiz. Yaxshi dedim-mi, yaxshi. Tova, keling bu vaqtda beslashaylik. Kimning qiynanisi Xo'sh. Ya, beslashmaymiz. Xo'sh. Uningdan ko'ra ikkimiz qiynanlarimizni tekshirib o'taylik. Nim deydingmi, xotin? Uchoqda ayollarimizni tekshish kerakda. O'g'lonsiz qanday turdi? Onamni yo'qlab kelay deb, sizlarning uylariga qatirsa, uchoqda men qanday qilaman? Sizlar ishkali bo'lib qoldi-da, do'stak. Ay, maylamas. Voy, ha? Voy, tepsiz. To'xtang. Men qara. Men mushu tekshib aytdim. Biroq mushu kelishmaydigan bir yeri bo'lib turdi-da, qarang. Xo'sh, qayeri u? Mushu sizning eringiz deyman, mushu jismoniy jihatdan sal nacharlashib qoldim-kim deyman, ha? Voy. Mening erimning nacharligini sen dedim bilsan? Voy, toyliqlik endi. Nachar bo'lsa, og'riqchan bo'lsa, uyda, qishimda, yenimda, qo'ynimda. Mana sening ering taloq qarab ketgan. Hadis chiqib ketmagan, chatal ketmagan. Yo'qning o'rnidika. Og'ash ishkal bo'la devatsan-da sen zvonda. Mening erim haqiqiy er. Bildingmi? Ahaq degan-chu, taloq chiqsa, mingining uyga kirsa birning qantin chaqsin, o'g'il bola mening erim. Ko'dingmi, tehi o'g'il bola. Og'zingni jom. Mening erim uyimning berkiti, bolalarimning dadisi, qo'zam. Qo'zam deb ketdingiz. Qo'zam? Teki bo'lamgandiki, qo'zi bo'lmaydi bo'ladi. Bayqabsiz-da, ha? Mening ochchig'im kelyapti hozir, chechig'ini julmang. Mening erim qo'yni qo'l setadimi, qo'za? Voy, sening ering qo'zi bo'lsa, mening begimning bulbul. Bulbulim, qani u dilim deyman erimni. Qaysi bog'ning bulbuli-yu kekat, sepete qilib. Hey! Qiynanamni yomon desang degan mening erimga til takkizguchi bo'lma. Nim degan keldi? Nim demakchi, og'zingni beqib so'zla. Qo'yib bas. Chechimni zulm qilmayman. Bo'ldi. Tova. Ya. Bunun ko'ynaklarini, yanglarini bichishdan chiqadi. Voy, men gulimni nima qilayotgan? Men buni shu tangiga olganku men bu gulni, ha? Ishing og'rib olding, sen zitib bas. Uqdingmi? Voy, endi onamning oldiga qandaqmi boraman bu eski gullar? Anang gul opam sang bo'ldi, sening qandaqligingni biladi. Gul degan u ko'ngil, bildingmi? U mehribonlikni izhor qildi. Voy, sen nedim bilsa undaq narsalarni.
Менің анам доймай қызыл гүлні яқшы көрді. Женім анам, өзімі мұшы қызыл гүлден ечілік тұғыны тұған. Балаларыны шүнчерек яқшы тәрбейлеген менің анам. Болып му менің ерімні. Ömrümüz uzak mısın canım anam? Ömrümüz uzak mısın canım anam? Болды. Қайнана өліп қалған деп жылайтын ғой. Ой, жығылсамчу, жығылғычылығы бар менің қайнанамның. Менің чо, әрзімәндіке жығылашқа? Менің қайнанам модан гүліні яқшы көрді. Алтын келінім, келін алтын келінім. Сіліні келінім дегім келмейді. Сіліні қызым дегім келеді. Менің анам. Бөлгірімді бүктеген анам. Ой, анам. Рахмет сізген анам. Эсірәлі қанам. Болды. Маңайлы, жүрім. Ай, Құдайыме. Мұшы, мақараң, менің қайнанам самсын яқшы көрді. Мұшы үйге басам, ой, менің келінімнің қоллары гүл ғодап, мұш қолларымны чөк сөйіп кетеді жедім анам. Шының үшін мен бүгін қайнанамның тұғылған күніге самсы пішіріп еп маңдым қараң. Менің қайнанам холықнанны яқшы көрді. Ой, алтын келінім, сілінің пішәген холықнанлырдек ешкім пішір әлмейді деп кетеді менің анам. Шыңлашқа холықнан пішіріп әп маңдым қарсыла. Тоа, қачан пішәген холықнанны? Түнегін. Мүтчо? Сақтырла. Anam deymo seni, qinanam deymo seni, qinanam deymo seni. Ballarımni bikpegen, g'amxo'rchim deymo seni, g'amxo'rchim deymo seni. Ay, oynay